Alhamdulillah puja kerabun yang maha agung Allah Ta'ala. Nabi ya Allah panjang umulun, bergepe ampun segala dosa. Selaut salam getanyo sanjung ke Muhammadun Rasul mulia, dengan keluarga salim tak susun serta Bandung sahabat Sayyidina. Ujub deme ariangon sombong teka boba alun beji bekna begot itikut sifut hadelun bege pelindung mara bahaya. Begot itikut sifut hadelun bege pelindung mara bahaya. Gebi berdedak iman hadelun lam nafah edron pujo Rabbana. Gebi berkah rizki gepedren puji ngon lun harem ngon riba. Gerakan seni pencinta Bandung, doa dari lun sehat sejahtera. Ke adik Wandi mohon barapun bege pelindung dari bahaya. Ba adik Wandi haba mesambung balasan pantun dari Bang Jawa. Urang kamu pat mehongon ujung jawaban pandun lewat udara. Urang kamu pat mehongon ujung jawaban pandun lewat udara. Bacut lun pegah baado payung, indah ado lun kota Jakarta. Ho yang hanali kampung penuh ngen gedung di ibu kota. Bandung pekerja di dalam gedung, termasuk ulun buruh bak swasta. Bantajak kenan hanjut tak langsung, bak pintu damang pun ka dipareksa. Tim keamanan beban jadi dong, KTP ditanyang pun buka bang. Dipareksa dah puna barincung, dipareksa lom kartu pekerja. Dipareksa dah puna barincung, dipareksa lom kartu pekerja. Pareksa masker bededung hidung, lenyan ado lun pareksa muka. Penyakit kulit handi bidamong, takut menular bak pengelola. Ulun di puro damong lam gedung, karena tandi lun kurabak muka. Munyona kurap handi bidamong, na alat sensor bak sapam jaga. Munyo lagi Wandi han lupa damong, wate di sensor lemah gelumbak.
Pulang badaku bekas jumut kom langsung didegom bak dokter di bah. Pulang didaku bekas jumut kom langsung didegom bak dokter di bah. Dewan di metamong gedung berubat Bandung penyakit yang sebab kedadah ino adolon rata jet gedung dayang pareksa masa pun kujak ku tinggai kampung tujuan pun lon ibu kota sambung kuliah jurusan hukum han mungkin dilun melanggar negara pane DPO kerja dalam gedung 20 jam keamanan silingka menyona kasus han mungkin lam gedung langsung dihukum tempat penjara menyona kasus han mungkin lam gedung langsung dihukum tempat penjara pakon hana deh lagi muka lon awai pantun pun bak sampul hana jinolon tak pedehana god ujung pengehrakan pun gasing berbeda maka sebabnya ada payung nyona umulun cedeh lam nyata pulang dipegah mempegot anjung dipehadu langsung awak Amerika yang pegot acara bang TV bedong jetanyong langsung pajan acara tanyo diundang kenan diudron termasuk ulun undangan dipenah tanyo diundang kenan diudron termasuk ulun undangan dipenah inan kesingoh meturingon lon jeta langsung muka bang Jawa kulit hitam hidung dan mancung munyota pun lagi Dramendra wadelon dengo ado mepandun sijuk hati don lupi lang dada ABK pede sertifikat kebun kayu tubuh balon danong langgala uronyan lun tanyong iba adolon pukenyo pantun katro banda kon sertifikat ku tanyong lelon nyone publo kebun lun golom hawa kon sertifikat ku tanyong lelon nyone publo kebun lun golom hawa lagi dah pegah dayutron langsung mehadu pantun ngon 4 mata tanyong bak bang TV pajana anjuk kenan tanyo dron tamu dua ulom tak pegah gada adolon cita drop langsung rimung lam rimba
memang ropawang lam uden lambung beda dengan lun sino Jakarta. Sino Jakarta tan uden lambung tempat mengumpui binatang rimba yang naragunan ngan uden lindung kenan dikumpui binatang satwa yang naragunan ngan uden lindung kenan dikumpui binatang satwa. Minggu rameja kunjung Ragunan kebun tempat wisata lun kalon rimung luka bak punggung bekas tarung kom masa di desa. Sambolun tanyong bak rimung langsung pat asai gampung keno kadega dijauh rimung dipegah balon lon dari lagen lambuden raya. Ludolon tanyong bak rimung gampung paken bak punggung digada luga rimung dijauh bekas wan dicium wade di drop lun di lelam rimba rimung dijauh bekas wan dicium wade di drop lun di lelam rimba. Maka ku padi adokeun balon ureng drop rimung lam rimba raya memang kamegah sinan di kampung tukang cum punggung rimung yang duha. Meno ke haba cerita pandon dari awal pun kalon penyada bacut ku tanyong jawab adolon sertifikat pun wade pat lomba. Tak pegah umum kon leli mong don ku ke adik lon kamu keluarga hana puragu badakeun pantun karena di lon kudu beda hana puragu badakeun pantun karena di lon kudu beda. Nyok sedara budaya pantun habamu ujung linggong mepuda betuo ingat wahai adik lun tanyo mepantun seni budaya. Tanyo pemaju budaya pantun Bandung dayudron barisan muda mangatmu disa marwah awai pun senilam gampung tanyo pejaga. Tanyo merika sambung menyambung bena adolun mencureh luka ada pumandong jetakeun kelun hana tersinggung wahai adinda ada pumandong jetakeun kelun hana tersinggung wahai adinda. Cipta biasa munyolam pandun Joha penonton jut mangat ria Kupon berarti getanyo sombong Besalah bebom sedara lingga Bidang
agama benada sambung bebe yang mempom getanyo rika baca dalai sabelang gampung sinan gumpoi dung kaum muda sabe kudro-dro tulung menulung tabang gampung letanyo muda ngon gotong royong sabe tanyo tron tapeklih gampung beli narawa ngon gotong royong sabe tanyo tron tapeklih gampung beli narawa hawa yang nadi kampung pernah gerudung untuk kepala seram di Mekah di pedari pun yang lubeh mempom bidang agama menancit adat yang ngalam kampung getanyo dukung jepek mutuka resam kanun yang kagebetron jaga adolon budaya bangsa lun lake mengabak warih gawong habalun susun kadang nagasa kamu mereka galam gat mempom kritik ke ulun saran pi benar kamu mereka galam gat mempom kritik ke ulun saran pi benar adik wandi bajut lun sambung budaya pantun betapa jaya silaturahmi getanyo sambung rakan lampantun Bandung sedara bacut menuju ke habalang Bandung bena adolon dendam lam dada bena tergores hati ngon jantung tanyo mepantun bejit kedosa beraya meah adik wandilun habalam pandung halungon gasa berputih hati bena tersinggung salah narib lun beta berdosa kasep ke dileri kamu pantun singo tak sambung lain cerita terima kasih wareh ngon kaum kagetim kunjung pantun kamu ba terima kasih wareh ngon kaum kagetim kunjung pantun kamu ba